साननैसो सिगां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बुंथिनाय बिटिसिनि राङा गिदिंनानै थांफिनदों बुंनाय खोथाखौ लानानै बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ फिनजाथाय होदों। बर' बिथाङा बुङोदि एजि रिपर्टफोरखौ नाय बिटिसिनि थाइसेबो राङा गिदिंना थांफिनाखै। আৰু কোনোবাই কৈছে যে পইচা ঘূৰি গৈছে। আজি এজি ৰিপৰ্টবিলাক চাওক কত আঠানা পইচাও ঘূৰি যোৱা নাই। आबाद बिफानाव बिटिसिआव 150 कौटिनि बाजेटआनो गैया। 150 कौटि जाख्ल'नाय जादों होननायखौ इसोरासो मिथिसिगौ। गासै आबाद बिथिङावसो 27 कौटि रां बावजा। 152 কোটিটো আৰু এইটো ঈশ্বৰেহে ভাবিব আৰু এইটো। আমাৰ তাত 152 কোটি কাউন্সিলৰ ট্ৰেক্টৰ মানে বাজেটে নাই। बेबायदिनो सोरबा नंखायनो फोसावना होयो। बेबायदिनो बुंलाबायो प्रमद बर'आ 1000 कौटि 2000 कौटि जादों होननानै बुंथिंलाबायदों। बेबायदि खालामनोब्ला जों फालांगिखौनो खालामगौमोन, समाज दानो फैयामोन। बिटिसि खुंथाया 4 बोसोराव थाइसेबो रां दाहार जायाखै। আজি লিখিছে কিমান प्रमद बर'ই মানে 1000 কোটি খালে 2000 কোটি খালে। সো এইবিলাক মানে অবাস্তৱ। গতিকে আজিৰ সময়ত ৰাইজে বুজি পায়, আমিও বুজি পাওঁ। আমি তেনেকা কৰিবলৈ হলে মানে বিজনেছ কৰিব গলো হয়। বিটিআৰ চৰকাৰৰ এই 4 বছৰত এটা টাকাও লাইবিলিটি হোৱা নাই, ধাৰ হোৱা নাই। नाथाय नंखाय खोथा बुंनानै राजखान्थि खालामनो सानोब्ला बे राजखान्थिया बारा जोरा। लोगोसेनो बिदि सानोब्ला न'आव जिरायना थानायानो मोजां होननानै खौरां बिजोङाव प्रमद बर'आ ओरैबायदि फोरमायो। কিন্তু ভুল কথা কৈ মিছা কথা কৈ যদি ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে এই ৰাজনীতিটো বেছি দিন নিটিকিব। মিছা কথা কৈ ভুল কথা কৈ ৰাজনীতি কৰাতকৈ ঘৰত বহি থকাই ভাল। মই হেতুকে প্ৰিফাৰ কৰোঁ।